احنا من بابل جروب سياحة، اجينا ويا شركة النسر. حقيقة الأجواء في كردستان كلش حلوة ولطيفة، جو كلش مريح، عوائل كلش متونسة. المونسنا يلا شايلين تعالوا هناك عباس متوزن. احنا الجروب من الحله وهاي كلها عوائل وهاي الاجواء زينه حلوه، ثلوج وهاي جايبين عوائل هنا تتونس واجواء حلوه، اجواء كردستان وهاي كلها، هاي العالم دا تشوفون هاي كلها قدامكم. قاسم من بابل وكل الاجواء اليوم الاجواء كلها ثلج وحلوه. احنا كل مره يعني جانا مدير مال الشركه يعني كل اسبوع هنا، كل سفره كل اسبوع هنا بالاجواء اجواء كردستان، فشيء كلش حلو خاصه يعني بالاجواء الشتاء. کچە هەندێکی یانەی وەرشی دەربەندی خان دوای تێپەڕاندنی وەزعی ناخۆشی کۆرۆنا زۆر خۆم بە خۆشحاڵە زانم کە جارێکی تر بەشدار بوومەوە وەکو زانن کە خەڵکانی دەربەندی خان هەمیشە ڕۆحی وەرشیان تێدایە و هەمیشە جوانێکی زۆریان بەخشیوە بە یاریگەکان و ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆش بوو، زۆر خۆشحاڵ بووم کە توانیم دووبارە بەشدار بووم. خۆشحاڵین دووبارە کە یاریگەکان بە هاندەرە ناشمن و بە تایبەت هاندەرانی دەربەندی خان کە هاندەرێکی سەرسەختیانەکەمان و تیپەکەمانەوە بە هۆکارێکی بەهێز بۆ سەرکردون. وەکو چاوەڕۆڵمان کرد هاندەرانی یانەکەمان بە ئامادەیەکی زۆر باشانەیە و بەردەوام لە هەندان جۆشخڕۆشێکی باشیان بە یاریگا بەخشیەوە و توانیانە ببن بە وێنەیەکی جوان لە خولەکانی کوردستان و هاندارێکی باش بن بۆ ئێمە. کتابخانه وک همو کتابخانه دی کتاب و همو قشر و سن و رد سنی هیا خوب حتی بو زاری نو نهال و نو پاج کتاب هنه و حتی بزرگسال و کتابی هبین. اما زیده کتاب فعالیت کو کتابخانه بلی کتاب خواندنی کو کتابخانه دا انجام دادن زیده سر زاروک شغل کرد، کلاسیک ها بوان دادانیتن و فعالیت ها بوان انجام دادن. نظام هر کسی که کتاب بخونه حتی اگه بساب بید هیچ تشکیل نزانید. مثلا اگه یک بساب بید هیچ تشکیل نزانید که تلاش بکرد که بزن کتاب خواندن یاد بگه.